Kwebare iwa wayegisire aha TV West akasheshekera izoba kandi ni nkwakira program yitu atandika eskondeji ya dakika 18 izari ya sistemuka kabene tandika shahe mweze nyine but of course hari hembere kuba ubundi yo kuboteteka tekire rukikeka kukwatamu konka mazimagara ngo amuherwa izoba twagisingura kandi yeshonga bwinshi turiyaha so nyikirize nkura musiye nseborire je urire kurungi mukama yabusheshesa kandi orohono yisya no ugamba kandi no basana no kwimuka oketerezo kaza aha murimo gwawe ikiriza tumusime kandi tumuterere no bugaro aha bo kutusya kasheshekeri izoba turi abahurire twasya twatandika okwezi kwa mukaga izoberi echabanza cyo kwezo kwa mukaga twazo mu kwezo kuri gukora hafi yo mwaka ijoko no tureba turi kutanduka mwaka iroko ntuzo mu karuru iroko ntukore ibintu bitarumwe namwe abana bahumuruka for first term nebindi this time round abana bagarukira yabwa second term kandi twasiyana na ecweka cyo mwaka nicyo twayigaranjiramo mukama simwe asimerwe kimwe abamwe mbere mutekate yawe izabankere tumukubasa kuresya konka mazimo mugaruhanga mwarikaho mwina magara marungi ubu nabwo ryo nonyanyagara mukacekace amazima garangu you are still alive, so you have a reason to thank your God abo kwa nakwa korho inyetsigangu nwe abasize okakosyaho mwen tumusime tumwebaze kandi tubase okutambura nawe mwen ninyirangwa hori basa kwehayo umushara ambagambo bibiri bishatu obase ko yabimisho garahanga tubase okugumiza mu mukama twakusima twakwebaza okutusya kutandika ko rizo turya bahurire kandi tukushabamwe rizoba urutwongere urutereze mu migisha tutambureje niwe ibyo byona ntubishaba turukurabo umwana wawe Yesu Kristo mukama witu gamba amina twicheza dakika 20 ezara biro mushahayiti yo kubanza abo program ya sisimuka tukumanyisa biri kugenda misho mu ihanga umuhereza ndicho butungi charity mutahi wanje Jema ayebare naija kwa natwegitaho handi hace nando kubasa kutambura nimwe mpaka shaha ishatu ezakasheshe mwenu onchirize ngutwarire kimwe direct makura gutuye nakasheshe keri izoba okurwo mu ihanga ryiti Uganda wabari umushenyi atandikiro mugombe jerebye turebere biri kugendo misho ahabwaza cabinet ezironzirwe ba ministers abaronzirwe na naba side ya opposition nabo barukwe kwatamu bakarebine kubana bitamburo mission ka government eyekisikirize ko yine kwa agenda twareba ebiro bishatu byo kwa mukaga etirkweta nka Matters Day erikubasa kubane basuspended ahabwendwara ya Ebola eriyo netkwatamu muyangarite rya Uganda nahabwecho tutwija kurara twaje celebratinga nkabutosha aho robe nho waguma amakanisa n'amakerezi ya gaga kigwire ntuje kwikayo buzima ntwana ho twa celebratingira abajuruzi I mean Matters Day, yes, then nabwanyuma tubase kwerinda ndwara kwerinda tumutini kandi amagara ngo garukubaza de n'ibindi bikija bwanyuma kandi amagara ambajyangu ngacira amagana ni manyangu cyanisa kutkoro mu muhango okubasa kugira byentasya twaba celebrating izobera ko abantu marugo mahanga gatari gamwe na gamwe bareta ha sente na nebindi nangwa cyongera no kamyo kwiciriza kwitwa hari yabo abari kwikaye bakatunge byo kutangaza but this time round amazimagara ngo amagara gacira amagana twaza kurara icyo twasuspendinga bito ihire hecho ndireba government iri kwebemberwa yo wereka guta Museveni our dearest new president abwe kisanje cyamushanju arjireyo yajangu haza kubaho okwemereza oku celebrations zitari zimwe na zimwe aha omuhangarite Uganda aha bwaga mazoba guturu kuteka kwata yihanga ryona onko habo kugendera kugira ngo tukabasa kucendeza hanshoza yihanga kandi tubasa kwata priorities zitu eziro kwetengwa hamagara gumya Uganda tubanzo twayebembeza na mnongezero munka science and technology ebya oil ebya innovation na ebya mineral based industrialization kind of okubasa kuja mutweto wasa kwembezo bwire nko tubene ho twataka sente at least okuchiro gukora celebrations obunde ziri kutwara sente nyingi mnonga turebere on process
Empangale Ruth Nachobe ogone head wa public service kan secretary wa cabinet arukutworeka president Museveni okwashohiza makurago okugira ngo sakurara twagira public days estwine kwa tutambuka tu suspending tukugira ngo tuzemererize kimwe no twenda kubanza twazirugaho omuguzi celebratinga kugira ngo tukacendeza aha sente ziri kushohoreraho akwa almost mbakwereka ngo tubanze shohoza millions ziri kuhika omurukaga ahabwe mikoro nkeji kandi otatiremu ebyentambura bya those head officials otatiremu obundo bwo buri those indirect expenditures so million rukaga ejo na direct expenditure eyo rukureba utubutunu oyirehe cyo nsibizo abantu batakozire oyirehe cyo nsibe byentambura bishanyarira bwo kuba ahagwana haza abantu nkabo bamba koreka ngo ebyentambura nibitekwa kushanyarara samherwizo boshanga ngo ihanga ubundi twargarizaho kace enyuma omuri yebyo harimo public holidays ezi Women's Day ebiro munana byo kwa kashatu echo twachikwasa aharubaju twinemu Independence Day ejo butosha nebaho ibiro mwenda byo ku 10 nayo mwako gutwija ku celebratinga okwanza kutandika na financial year ya 2026-2027 so ejo nayo nemwe suspendingire ombukwatena na public holidays then twinemu na Labor Day ya neshira kubaho is it 1st May ya nayo suspendingire kugira ngo sente zone zikwerundomo tubase kugira handi ahitwazita bitu reka nkwakire amakuraga ombigambo na nombeshane oyongere kugetegereza. Ramadan Gobi alangiridde nti okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 gavumenti eyimiriza okusaasaanya ensimbi ku mikolo egiteekebwa ku nnaku enkulu. Ennaku zino kuliko olunaku lw'abakyala, ameefuga, olunaku lw'abakozi n'endala nnyingi. Gobi ategeeza nti ennaku zokka ez'eggwanga ezijja okusaasanyizwako ensimbi zeezo ezikwatagana n'okusaba ng'okujjukira abajulizi n'endala. Mubaka bwatadde ku kibanja kye kya X Gobi agambye nti mu kifo ky'okujaguza emikolo nga gino President Museveni ajja kwogerako eri eggwanga ng'ayita ku TV ne radio okuva mu State House kiyambeko mu kukekereza ensimbi. Gobi ategeeza nti ensimbi zino zigenda kuteekebwa mu bintu eby'enkizo omuli amakolero agagatta omutindo ku birime ebyobulambuzi, okwongera omutindo ku bugaga obw'omuttaka, tekinologiya n'obuyiiya n'ebirala. Bino olugudde mu matu ga bannayuganda ne balaga essanyu kuba nti omusimbi gubadde guyiika nnyo. Basabye nti ensimbi ziteekebwe mu bintu ebigasiza awamu bannayuganda omuli amalwaliro, amasomero n'enguudo. Ati singa baziteeka mu malwaliro neziyambako ku muntu wa wansi. Enguudo si nkole ate n'olaba ne bateeka billions of money ezandikoze oluguudo ne baziteeka mu mukolo gumu. Sawa eno ng'amasomero ebikozesebwa tebiriiyo bulungi, amalwaliro teriiyo bulungi ssente, kale sente ezo senga zidaivatingibwa bakole vocations ezigenda okuyamba abavuka okufuna emirimu. Faluku Sekabembe Kato ssentebe wa Win of View Village mu Kampala agamba nti bassentebe babadde babanja gavumenti okubongeza omusaala ng'egamba nti erina ssente nga kyekiseera ti nabo balowoozebweko. Tuli mu miranga, tuli mu kukaaba, omusaala teguliiyo, amalwaliro eddagala teririimu. Ab'ebyemizannyo bagamba nti wabaddewo obwetaavu bungi mu kwongera ssente mu kusitula ebitone ng'ezimu ku ssente tiziteekebwe mu mizannyo. Naye nga nze w'ebyemizannyo nasanyukidde zituyambe ziddemu ffe ab'emizannyo eno twongere okutumbula ebyemizannyo. Ye Road Mayor Engineer Salongo Ronald bali mwezi Nsubuga agamba nti gavumenti ebadde yalwawo okuwuliza amaloboozi g'abantu ku nsonga ezibanyiga. N'oteekateeka omukolo abantu ne balya buli ne baddayo nga bakalu nga n'okuwulira tebaawulidde bye wayogedde. Kale ssente ezo kikulu nnyo okuziteeka mu ekyo ekintu kyabagenda okulabako. Asabye nti emikolo gye gibadde girina okuteekebwa gavumenti ensimbi ezikozese okukolayo pulojekiti abantu zibeetaaga. Emikolo gyonna wegigatta gavumenti gyebeera nagyo omwaka tujja kuzimba mu mwaka amasomero nga 20 kubanga esusse emikolo 20 naye n'osanga nti buli mukolo gugula ssomero
awo bannayuganda bajja kuba bafunyemu. Bino bibeereddewo gavumenti yatandika dda okwenyikiza kaweefube omuli okuggyawo n'okugatta ebitongole ebikola emirimu egifaanagana mu 2024 n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku nsimbi z'omuwa omusolo ezibadde zisaasaanyizibwa. Yemuna NRM Kabuye Badru Mpoza agamba nti abantu abateekerwa emikolo gy'eggwanga gamba ng'abavubuka abakyala n'abalala babadde tebafunamu okuggyako ab'olwatu naddala abategesi. Weesanga nti abatuula mu tenti za VIP era be ba VIP omuntu wa wansi n'abanga ne tenti n'akatebe w'atuula talina ng'alina kuyimirira buyimirizi nga n'ekyokulya access tagirina. Ono wabula asaba pulezidenti okwongera okulondoola ssente zino naye gy'agenda okuzisindika zireme okuwutanyizibwa. Omukulembeze w'eggwanga yatusuubiza ng'alayira kino kisanja bakiyita no corruption teri kwebaka, so era tuleme kwebaka nga ssente ezo zize wansi. Bano abantu baffe abali wansi eno balina engeri gye bacyangamu ssente. Engineer Kiza Isima akulira ekisinde kya Busoga NRM Volunteers Mobilizers Association agamba nti pulezidenti yali alwawo dda okuggyawo emikolo gino. Abannayuganda tebafunangamu okwadde n'olunaku n'olumu ng'oggyeko abo abategesi okujja n'abo bannabyabufuzi okwolesa emisono z'engoye n'ebirala. Ono agamba nti ssente zino zanditeekeddwa mu bibiina by'abavubuka abakyala n'abakadde beekulakulanye. Ng'omukyala asobola okubaayo n'omusiri gwe omusiri gwe ogw'ebigogo ebitooke olusuku independence yokka yandibadde etegekebwa. Abakulembeze abalala okuli Muhammad Sendagire, Ramadhan Lubega ne Henry Kajubi basanyukidde ekiragiro kya pulezidenti nga bagamba nti yali yalwawo. Basabye pulezidenti ayongere okulwanyisa enguzi mu bakulembeze n'ebitongole bya gavumenti. Era tusaba pulezidenti Kaguta Museveni ataprioritizing ennyo ne urban centers kubanga kituufu gavumenti eyinza okuba etunulidde agro industrialization n'ebirala ebifaanaganako webityo. Nene urban centers zirina challenges zaazo. Sente ze badeteekamu tezirina wezikoseza ggwanga wabula asooke akakkanye abo abali mu gavumenti abakwata obubi ensimbi z'omuwi w'omusolo. Ate nga ssente zirina mu ggwanga zimala naye olw'okubanga obulyaki okulumpanya ssente kubadde kususse okwejalabya kubadde kususse. Ye mmeeya wa Makindye Division Yasin Omar agamba nti pulezidenti kyakoze ekyakwongera okusula embeera z'omuntu wa wansi. Amulaajanidde era okwongera okugatta ebitongole bibeere wamu okulaba nga baddiriza kusaasaanya ensimbi y'omuwi w'omusolo. Era nsaba pulezidenti takoma ku ekyo ky'eggwanga ne NRM emikolo gya NRM gitwala ssente nnyingi za bwereere ate temuli accountability emala. Bayimirize n'emikolo gya NRM ssente zigende mu ba NRM mu byalo. Embeera nokwe twagigambaho tutyo nindangwa bingi bari nka bakihagira nangwa nanye mbasa kuba ndi omwe abakubasa kuba mbakiterera mu kureka ekibuzo kirungu koko eze sente nizija kuza aho ahandi twateekateeka ngo na priorities zihanga z'abantu b'Abanya-Uganda ninga still we are creating some other ways ezo kugira ngo sente zibenzi zoko tubase kuhendera twagaruka twazekoreseza omiringe tine accountability aboko bakutugira ngo kisanja no corruption hati kimanyisa ngo tukugirebera direct tubasa kugirwanisa konka creating some other ways eza kubasa kurete rito bariyo no bagirwanisa itoguma tujugoba mu process. So tukabentu na mutire bintu byo kutambara ibya side ndijo twateeka ngo sente zihwoku zatebwoku. Ico katube nico twabasa kutegereza, otherwise we are worried aboko mu Uganda enjuguri ya corruption kamutahira ya muhikabuzuba. So turiyo ntushabantu tureba ngo ikintu cyabasa kuza aha mustara omuri manyangu kibenchetoro rihanga oshanga obata bunyaruguru bihayo batabushenyi next time batakotido manyabiki oshanga ngo abantu abo myanyejo at least izoberi yomba celebrating baguze bintu byabo bitari umwe na bimwe you know amherwizo boshangu obonde cweka cyabo izoberi yo cyatunguka konka twaza gukora istokweta generalization reale ntibaso butatuyamba munonga okukira don't comparing na okukihaho esente tukazikwata mukono gumwe tukagira handa twazita ombinte biri kuyamba abanyihanga nabo cyo tujya kuba tureba president wihanga aha mazoba nkaho arukwemerera mu state house akaba niyo addressingira ihanga ko kutwentwara nkaburiyo bwiro bwa covid. Yes, it's just some few officials babeno bashitamaho then hasigara president ay addressing ihanga.
Gideon Senyomo bwira nkutegerize era nakwakira indebo ino mushamukuru ogwo ari kumanywa mnongo mu rurembo rwambarira mbwenu kantegereze turi kumurugo mu kanwa. Gideon Senyomo sebo Wemanga sisa Charity n'ubu wa TV West Muruta amazina Senyomo Gideon ko kuragamba kujasha wangiza abashaho ndakika ashatu n'ishatu. Charity ogaraka kache a storage yitwargaho amazima garanti government amurundogo eriyo netekateka muntu waburijo nyina Herbert Nimsima ogunwe senior health inspector na mnonga cyaye kombi kwa atirine nebyo buyonjo nebinike Herbert government iriho sente na mnonga za national events apo vision izo zihiro esente mbere mu mwazirurizeho no kitekateka ho cyese bwa mu bibiri ukurga aha muntu waburijo ati na Herbert twarga national catchuma has at division level na mnonga abambara city north division ambara city ikitekateka cyawo bari munongo mwami Gideon isima TV West narabakutureba icyo nikitekateko kirungi akwa nyonka omuntu ndimo kuyaze sente cyo kubanza tubiye twine public holidays nyingi heroes women labor manya what so hateze sente nyonka akutekateka kwangiro government yakozereje mulonga icyo ni isima onkakabe nishaba ngo ze sente hat government is saving basito mu referral hospitals bagiye ngukambara referral hospital CT scan Fort Portal regional hospital zone Masaka bagene batamu CT scans kugira ngo hati turebe impact zaha ground zitiyambombi yamagara muri ko kubarangirire ngusende twazihaho ati izo barumwe bakereke mbimuke baje ngo sentence tuyihire wabo mukorogo twazi kwata zo zenyini zazo marwa zaza kurebera abana ba cancer nari zagura CT scan tumanyi ngo zakora iki buri event kubaho national baje event twazoku sente ezibiri zizukuza mbarara site okora umurimo gwa event ejo that day anjirre koko yagamba nako ari mu state house mukuru w'ihanga yo kakuta mu 7th bahabura aje mu state zimeze zo kuzana keje billionaires zakuza oko amazi beze sente yingi munonga izibeze korwa muri government ni yabari kugira vision ejo bakanja muri mu divisions muri ya government zone baba transporting amugenda muri yebiya town council city council event ahe kubiri yeber national ndiha kugira budgetingera mwena muje participating izo zone sente baba pachera aha level yona ahizibenze za zone zigaruka gura uziki zakora ikiri impact furaga awakashosheje katugaruko mbite byo muntu waburijo Habati Nimsima nuwe arukore byo buyonje na mnongambara trebere mwine operation zana mnongo kuranise indwara na mnongo swadi no burofa twemere tankambarara cyo kubanza Nimsima munongo mu rugo wakozere izo bari wa mkaga tukagera massive launch tukatanchiro mbya Frasero Victor Bwana Road umuriyate respect Nimsima na TV West umugando gumwatwire kavaringa na no sensitizing na creating awareness so byafana n'umwanya gwe guruko munonga habwaci twatagetingeraho ngwine drainage channels anti malaria channel ukagwine bizu bya Kasasoro ngwine excluder waste management na toilets kuzimanaging kubi muncyo twaje ngo tugutemwa amani mingi ejeranka program ne ya national level so bakatuhekeragira kugira ngo tubone tugi implementing mu divisions yo municipalities zo mu state town councils so neza gumiza mu every month tubantu gikora akigendera ntubona tugiye clean green and healthy environment ako kidukuru munongo magaraga sege ubwigo bukuru namagara kandi byinte bingi byona nibyerindwa indwara zo bujama wagire environment nungi ingaro akatandaro kozi au keza mino kanywa mizi ukamanya exercise ukagera diet indwara zona rozirwanse so nitera abantu muranga ahiturigire hona nahitakashire mugumize mukantu bi serious operations abantu bakombe katwire tabse frigent zakusenya tarukuramuze abine puwa environment sanitation ha eating houses umbotare zakusikinga n'amaduka reka tubihende akwa basagamba abantu bakombe ka toilet amararia cyano tuza kushenya hati umuntu mukenyisi malaria cyano niyeha toilet yayombeketa abantu bakutereba n'abaturikizi anti malaria cyano n'imyanya itwatiriho yugumaniye twara amizi kugira ngo hatakabo floods icyo kucyetera anti malaria kugira ngo wese kuzikiza kuzara kaba stagnant ngagumana gagenda bwene uko mu ndembo baheza kushara umuhanda icyo kintu kibo kuto rubaje imurubazo ejo mfurege ne tuyamba munonga ku draining emyanya no butaziyeta myeje muri hata abantu babya abusing bakora septic tanks bataye pipes usangane to mu antimalira kandi antimalira zo cyane nizo marazi genda zigeninga na catchment area za zona zo rwizi za amantago barukozesa so mwene usanga harga indwara zo bujyamo niyo cyo mukirize ntwara umuranga ngambira abantu gukine bora
Ebola n'endwara nibazita zoonotic diseases zikurwa mu nyamishwa empunde ebinyonyi zikazomba namone orana vision twinho preventive measures abantu twenda banabe na nisente tukwata zonka nota kumanya wazifuna useme kubana utambana na ka sanitizer wamara kwata sente sanitizing engaro kugira ngo twenda twerinde tugezeho tuzora misho icya kabiri twine companies twari sizwira Kasasiro gamba companies twine company nyingi TWC Ecofresh Ecosavu Incorancia Home Clean Home Light so twenda abantu bona basubscribing akora umurumo gwawo nko umuntu okugenerating Kasasiro kugesha shuri then ito kakanso twine kenkombe dump site kirungi ninyo karebero gumwanya ntubikiriza abona bazitwari companies registered so umuntu wakwata tasasire Kasasiro no mushango tutomuko twine koti twine amateka twasanga noteke severa habyo kurya gidiyo n'abantu bateke severa abantu barwire kansa ahabwe vere bukoza habyo kurya so ntu hanangereza abantu kansa zikanyire turyeje tunywa miziga kumara turye bikushara tangahuza obushenda kamarari akwa nibyo mubiro kwetaga tukore exercise tugere na rest tugere stress management coping akwa ntu bantu ndetse bakweta holistic health nkimanyisa ki tumanyisa tubajambe accidents tubajya ngo ko safety measures John holistic tusomese nkate kinyo tusomese abantu bakimanye okweninda endwara baba bayonzo ora arware ukore palliative kera larozo marwaro nkaba hospice okebeze ukore immunization muni cyo twabantu manyisa rehabilitation wagamba company tereze cyane company X eshime kutanka kuyora Kasasiro shazingayi kandi gitware shazingayi kandi yeta kikozire nyukanjirenka yako waje ngutine kushasho umurimo gwitunka kanso zo company tuzicontrollinga tuzimonitoringa tuziregulatinga kandi tuzevaluating kimanyisa kintu tukuzirebera nicyo tukusuzuma nicyo buri kimwe cyobona kugira ngo zitiba abantu kire ya Kasasiro ne Sasura sinchi kumite kurenga kiro ya Kasasiro mu mateka nsingigana umuntu wara yakurenze yaho mwabura kwikirizana no terese umuntu no izaho akade ya 10 kari muka kiro nkazinga iki wara wa contesting uburi munyi bapimisa misho wara mwenda kusera no tupima akora babine mizani kiro 10 konkana nabwo tsente nyingi bakora pocket prices ako kaba kasi anantakamanya kiro ya Kasasiro siringi 10 yo mwachi kwate zo twatireho kasonizo yahingwize twenda abantu baba exploiting so omuntu yabara kugitwara no vunazo baboni kuza kutugambara tukiza tukagamba na company zitu kandi wo wanyaga still nicyo twiza tukakwata tukakucharginga kandi tukakoma akora umuntu kugisasura nari tukasanga no gira itaringa usanga mu open space everyday fridge myanya so ntubantu wenda ogitombode yabwawo ogitahaka babine schedule kamkuzaha roiba company bakweta TWS baharwe hariyo Home Light hariyo Incorancia Coranoli omutawuni hariyo Ecosavu hagati hariyo Home Light twine Ecofresh twine companies nyingi twine Kima twine Incorancia twine Nyangoro for Enterprises twine nabo kuyora Kasasiro bakweta hazardous yamarwaro ikucimika eyobutwa twine abakokuba kugitreatinga special waste tubatakwenda baje mixing na n'iki Kasasiro ya domestic waste agamuka kakushembaye otusebro muri waste ni intero maranga turimo Ebola nabishengereza it is very dangerous kandi hati yitwine n'abageta ubundi buryo strain bakino baronda vaccination yayo so in the meantime ishamana no kwirinda tukanaba tukagira ubuyonzo tukagira sanitizer tukirinda kuhaginga tukarinda ukwata no bifuba na netutu akwa nimwe kora mu foods kandi ikintu cya Ebola ize kugerina kukira covid akwa covid yo kene twarwana airborne contagious body contact kurati atuzire na mask hakora tuzire na mask mweneje mukama yatu yambanise tukezora misho za kugerina ishabantu babayonzo ishabantu bamanyamagara gabo babe prayerful kushaba kunkana meditation akunu kuyamba kutereza biteka tikono kutereza stress bariye bintu emboga green vegetables banywa miziga kumara kubyamo karosting ukarika kugira emparana ukagira ukasisa okugira ikinega hormone bageta kotuzo ikutambo butumubiri kwani ko kushemererwa twine feel good hormone za oxytocin endorphin hatu umubiri gubagigunanuka imsiguka twenda mwe zo mu gym batambure walking is the best exercise so nicyo nkubagamba ko babayonzo kundana no kwatanisa kunde gume namba yesimu akuba na mnonge cha kireri acyankorera ni namba yesimu juherezo muri bwatigo na mnonga ahwero go munyambara akwa tureba mbara city north division mbara city third division na ragat ogunwa rukure bikwa nibyo biyonje namba yesimu musanzure emwe 93 shanzo na 8 95
jigaruke 0701 93 58 95 ya WhatsApp 0784 00 39 59 Imisima Habati webyo buyonzo kandi ya site manager wake inkomi tukolaga kasasura mweni usabo kukundana no kwatansa Radio West na TV West kahangara ebyo bigambo yani Imisima Habati enshonga no kuruba umuyonjo okwene nendo ara Ebola okwene nendo ya corona operations zose no misho burure yanagamba national event yes mukuru wihanga ati azengo omwakogo taro kubyama tsanje kitumwakogo myake 5 taro kubyama no corruption kucyari no kwa rushanga ati biwe songa shamushanju agihangwe agacenture shahi ibiri nasikana senyomo Gideon aho murembo rwambara webare mnonga Gideon Senyomo okuturetera umushijogo akongera kuthatira hakigambe twatenana ebyo buyonjo ebyamagara kandi nayebare imwendeza izo barungi na namagara marungi nitwe turi kweshabira kugira amagara marungi webare mnonga yose nitwa dakika nina ezarengo mushayiti yo kubanza nitwa umushogo kwakira Jemima ayebare ya waweza kutwegitaho our program je asisi mukagambe akagambo kamwe tubiri then tugaruka aha mumanye she's here already. You're welcome. Oh, thank you murire kurungi nashemera ko bashanga humbo ndabatangira abo kababa batangirire ntubasima munonga abo kucera mukureba program ya sisi muka of course nanye bugambo byanje tibira hari neco buyonjo ntumanya turi yombuyire bwa Ebola na nezindi ndware ziri tuteganisa abana bitu bahumuricire reka tubariseje reka tubabo abayonjo muka na nayishomero kuja at least tugezeho kutanga endware za kubateganisa hataho niho twahumurira bishemwe nsakwa tugaruka aha tuine empapura z'amakuru program ekiri eya sisimuka Orwa kabiri oshirago bano otambura mu matown oshanga batembeye barukuguza apo obumwe apo imwe bagiguza shinjiro 15 konkora amanyire ngo apejo nebasa kwera mu kibuga cyawe mbwenu wabanonda kumanya ko bakubasa kuhinga apo okagingo mu kibuga cyawe no gwa kwaguriyo mutugumwe okabasa guha mu sente ziringanire kandi entasya ya buri mwaka program major rwa kabiroro reketa kakufera ntuje kwatriyo muri Kigezi turukutayira hinji aba Kigezi barukutushoborera aha kuhinga apo na nemyanya eyesheme kubane hingwa apo zinichenda ono musiri ogutari kwena ngo mare izo butayikire cyo hazano za kushanga hati kwatirwa burugwire rusano ngoru rwaza mutagire ndutambura munonga apo wajihingaje ukacinge omwaka gumwe necweka emyaka 2 notarga kuri apos kandi nabwe wale bagwina mani menji no basa kugushara ahihi na branch eyo waleba etina mani munonga then guhwenka mani mbweno ninga kureguri mbweno tasha kujira amani go kuragura tora higuru munonga mweni yo choine kora rebeka program age orwa kabiroru shahina zechiro buzimazima tiya kufera Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka Erizowa ni hagarika nkaburijo okubagabira sente emtaro 15. Who is the winner? Hey, who is the winner of today? Mtwenda kureba omuhanguzi witu emtaro 15 tonight. Winner. Hello. Hey, good. How are you? Hey, Ompurire. Hey, amazina gawe sebo wamanya? Muhanguzi Jesta Soria TV. Hey, Ogundi Razak Banks. Nyadakutwaro mjishogo okugambira ngo niwe muhanguzi witu ewe mitwaro 15 eshaheji kuruga TV West.
Yo. Justoni. Message wajireba. Orikahi? Kashakambarara. Siga ojawa Arsenal. Arsenal Jew. Gweno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. TV West Nehinda wabari wachirinitwe on program ya sisimuka kanda kaniko kire akitukubantireba ebija omumpapara z'amakuru tuza kubanza n'urupapara ora New Vision akasheshekeri izoba amutoni ndeba government ends medical internship allowances noza kureba habwenchi bashaziro kubi allowances ezi noza kureba ba students obundi ba medicine na ba doctors abantu bo banta bakwana batuyamba twaturi nko mararo gatari gamwe na gamwe wachi government shazireho kujambu allowances ezi baziho nekiza ku affectinga bata binte bukwatirine nebyamagara New Vision yabukoretera aha page ya Kashatu and tureba health CDF donates 100 million birthday run cash to child cancer fights nkaraba na Uganda mukubuza accountability ya birthday run ya CDF bituntureba itugambira donate injire millions kwingana igana ryabo abana barimo bateganisibwa uburire bwa cancer agona makuru marunji munonga 10 police bosses sent home following expiry of contracts nindeba itsanja chatandika sore banu bahi abatahire and of course nanabarabenu bataha mu myanya yabo. Crime woman member parliament still missing 10 days after arrest. Yes, unaona uchibina China MD tunuchigambwa ngwine byo kuchondoza hebara muno bamukora hwe nakakwate na nawabira speaker wa parliament Anita Mong noza kuba no byeshomera ombwijire. Over 1,200 sub-counties without secondary schools na makurugobsa simunonga kuchira munonga twaje na ombintu ebukwatirine na nebyo bwegese ntureba muri Kigezi sub-counties ezimwe ntureba sub-counties zikwingana 209 tibine secondary schools no kushanja maybe mwana yargo primary uzire akibata kubasi ishomero lya haro kashango mwana yarga omwishomero reba government echekonda gukora ahashongezi. Government suspends funding for national celebrations omutsanje chetsia bazembu the national celebrations simanyi women's day simanyi chi enobaza kwa batakuzi allocate injira sente nibenda gundi sente baziteke ombintu ebirayombeke entasi ayihanga twagama ka bintu ka agriculture ninga shebyo byinji no burisa industrialization ebintu kebyo hoba bigambaho omurupapura ra New Vision tukarabona Uganda bakwetumbitwa wa list yaba ministers abakujangwa bamwe bakaba bene dual citizenship ninga kushanga all citizen no mwihangeri ndi kandi tukore constitution takuciciriza tware mukuru wihanga nangu yagezaho yahandike echandiko ari kujangwa bachondoza abantu batari bamwe na bamwe ababanyaganda babintu betombitaho kandi bico muri gendo misho abiti New Vision yakoretera hinecera munegamba hashongezo yetunjiro paporo obishome negamba chi nabajambu does alcohol quicken or slow down aging? Yes, effecti yokunywa mara minja mbirgwitu neha
babukoretera how families are fighting food insecurity in Chenjojo district in Shasha kushanga umwene mulinka district yo kushanga muri abahinji ninga muri abarisa ukakando kashanga mutakurya byo kurya birunje ninga ukashanga abana banyu nourished so food security necente tushemye kubantu taho amane minji twaje no sports kugira ngo Ebola sparks crisis DRC and Uganda suspended habachi baba suspend injire bibi babireta bukwatira na FIFA World Cup Vipers table 6.5 billion shillings reba nezachi and then tureba Champions League UEFA Champions League final 2026 reba PSG okwekozire na no kubara mu celebrating omuhanguzi bwabo amakuru menji New Vision bantumwe shirinje kumubirizoka noza kubona retungira ahindu gambira rahikire street nibo nuko kuri kusharutije no mu supermarket a petrol station aduka yona onondoro papra New Vision katurebe bija umuri Bukede yari izoba negamba hari Ukraine ngabo yikubye enyonyi za Russia ezenkizo Putin yesasuza na kukubya bizimbe mu Romania amakuru nindeba ngo gija gebembere umurupapuro anda kumanya kufa umwirwaniro ya Ukraine na Russia rebo kubiyoni bigenda umesho ahandi nabajanti ebya Anita Monk bicaranda abakozi ba parliament abenkana bikume bisatu babanonyereza ko tingo ko kuje bakaba connected umunjerejo kandi bakingana bato mbwinji ahabwecho yongera kubishoma kubyetegereza like turi omukisanja hakuna corruption ija kwa nobye yongera then bajanto obubinja obubaboda busitude buto abasima tuse baloja and indeed obushuma buto bukabire kwaho twabatkine okwetenga sente tukine ebirubirirwa ngabinji so ababo bariyo niboreka ngo stern bagumizamo bakore bitari bya burijo basi tude buto tuina okwefa konyo okulaba anti at least tudawakanga buchari nebirara binji ebikwatagana na ebyo kwerinda omulabirizi w'abadvent omujja wa Central Uganda conference atuzidwa ebyo nabyo babigaranjira hwaha yenda ngorebe omureberezi w'abadvent omusya okubiyoni mutamburura kandi baheza kumushitamisa what happens next engeri jozimbe nyumba y'embuzi z'amata nacho nindabakireta hwaha turi yabuhindi no burisa bereta kucumanya ngo abinzi tumukucuma ngo hariho embuzi zo kukama bukamu izamati kandi ninungi kandi noyihamu ekikopo kimwe okitama amezi mingi mbwene gaga kwasire so enango manye ngo ngabagiye nakatare umuntu nomuze ekikopo kimwe ataha yuza gore ibikopo mwenda byezente social mayorebe orebe okwa kubasa kuzireberera na nuko biri ahandi bajanto kukakasa ba minister abarondedwa kutandika rero twine kwara byo mukajejena tukagira ahatiki ahano ubuyesi byona biryaho bitu tubendeza okuraba mu ahabo kuba uzagaruka kuronda abasena cyangwa abo kuborode babe baronzerwe twesteka tehangu barahakiri so kuza kubozya mu muhata wonchiba cyashobera kimwe Sadoline waddeyo rangi yabukadde okunyiriza police ya CPS mu Kampala well done Sadoline kumwe murebere habasira kubi mwebare kuteka tekaho URSB ewandisiza business emitwaro 12 mu 10 mu Rwanda mu myaka 5 nekunganya sente obuwumbi 312 nubyebemberwa one of us hakurwa muri mbarra omucyara mase keino bwisho so
izo nizo businesses yahandikise kwiko mitwari 12 kandi hagiremu sente zo kwinga no buhumbi bishatu 12 abo naba URSB bete Uganda Registration Services Bureau. Yeah. Pass PLOE ermomu omwana witwa P6 na P7 starters areas now obuntu kwakuza kushika hand hache om PLOE abawohire mwejo fever ejo phobia ejo iyo kujango ubundi bya exam noje kwa bamanyire kandi bamanyire kwa bya approachinga cyukwere okubishika hatari mu kuteganisubwa byona n'urupapura urwa Bukede akasheshekerizo nakwirukanga ndebe by'imizano tuhendere nabonye matsuzo mbinde bikorataho na mnonga n'abajante bikuru PSG beyaraze Arsenal. I told you guys ntebi ya Premier League ntubasa kutemba tushume tunywa hamizi oregarenga hamaraka, but with Champions League those guys are tough, very tough. Possession ye keria higuru, passes ye keria higuru, manyachi just akagoro kabanza ukakaka bona bonesa abantu aho konka muherwizoba. That is what happened. Yeah. Abana bakaturetera cyashongora estate shongora turiyo primary tikakigira ngo mama kabana goyoburo kamutembiguru bagai zagora bakastembe sigo ndagira okay. But anyway, congratulations PSG team mhajizo wayo, but kaban ndio mheche Arsenal sorry kubigenzere nokoko konka nokwebiri tingu mamurana okuyabirebere urupapura norwa Bukede kamtembiguro kazireba kamba vuze mukamutine muzirimu Arsenal ekabanezana na Nesi yona hati mukana mwenda mwerebe mwenka mitwerebera n'aba PSG batwereye kaberi PSG United zona zikaba ziri omwe United Chelsea Liverpool bahitwe na bambe ekazana ekagezaho washanga nka timu ka PSG wajitwara penalties naho bambe bakagezaho, but anyway the best team won and nibyebyo hati twaza kubaza twahuna mahoti netubone mijozi yo muchachi Arsenal turi nengoyoroboza twambara mijozi buri wamu no manyangu twara twante expecting kugira ngo cyabo Arsenal kasenga like the following day umuchache zone hati itabesi utizkanzi kubura kabagayi bakambe no kuretere misi ano manyangu ne ya red and white no gurebera hariya but well done the best team one hate byempira tubijero mbene ndeba bintu binji aha social media hari haba faintingire kaba chibi hari na bibere ndeba babiri AI amantu behanikire ningaci batinenje no mpira tugusheme kwantu nugutusi hargecho tujika bazire bitaho kati nko muzire waje ngo yitanka bwa Arsenal ningaci real naba ntubata bari Arsenal n'umuhagezo wa Arsenal na nimangu producer wanje ni muhikabutsere kare unka nushakire kayanga manye nangu muhereza ka video yakunko atiro mukomanje mayaka kana kanyo kana karoga ore echi umuhagezo wa Arsenal echi yagambe kashabeshare riyekere nhanga hari, but at the end of the day ragahendera mwe hakine umucyo wanje ayine Mauritia sorry nukwebru kugenda bitiyo bihensi konka muherwizoba ntubendezo kubaje ntubendezo kugira amagara ibyo kushanga nguno ortutu fanatico ahanshonga yo kagire kintu kugira ngo cyagire cyaba you also get harmed really to ku bintu byenda ntubendeza amagara marunja ba Arsenal mutureje marareje muriyeje next season tubashange n'amazima kuko wagamba kitari na neco mpira bugamba abantu bajangu na Nese nuko kwe reactinga no mawa watembera madara akagire cyako abandaja kuko byabari kuri yurugura kana ipango byabari yamurimo gucice so na to drawing a lesson za mpira na namagara gito takaremera kintu munonga naba amatabo kushaka bazo mu depression abo ko kintu yakiremera we yakita mamane yakita mubwire nare ngutakabasa kuba hay atine kinteje ya so ebi mpira bihire reka tugareko tuze
kora bituntu bendeza majuase no warataria nakora ndashaka kuntu ndiyo brackets nchere muninde Bridget bitwa yakorera izo arahabe yinamirire manyegesha na Bridget ratako bayakora nko kubejeje jo katemba tajine kare katuze omukahumburo nsakwantugaruka nsakwatuna discussion ya manaha na ira ntakwenda ngwe kufere program ne ya sisemuka ebinde bwande byeyongera ningo bumanyiso bwande bweyongera ningo kushanga ko umuntu yazimba nkenda no kushanga umureta stages ushangenda yazimba hazanwa mizi enyuma hatakabiro ho kucebeza ahabwo buherezo bwizire bukashika no mbantu kugira ngo tukafuna enough sensitization no kushanga umuntu yazimbenda bagira ngo bamutega ki itarwe konka ushanga ecyamwita niki hepatitis. Aha. Yes. Konka hadi ubuherezo butukire hihi ntwehanangereza abarebi bitu ba TV West na nabandi kugira ngo wareba bwafuna ubumanyiso ubwo bunagamba haruguru urebuke ngo wazo mwirwaruro bakira bata bakukebera amazuma ugarungu waba wafunire ubu buriro bwa hepatitis umushagama yawe tukaburagurira kugira ngo bwahwera mu cyuma konka ntubutanga kugira ngo tugwargamu endwara ezakubasa kuretera wara kukakufa umuryecho hino mbazo kutukuhereza kugira ngo gwakutambira egendwara kugira ngo tiya yongera ubwo kutubwa yongera kubere bwa burya stage 1 ninga bwa burya aha level yo kubanza no kugira buta no kuguma kugira ngo tubwagira buta tubwa yongera ahubwo kuko yongerayo nko kushanga ngo warwara kansa yaki yekine enda yazimba yazanwa mizi umwanya gwa guverinoma ari myaka igana ushanga wa mari myaka mice umwe no basa no butagisi abukwa wabo tamizire mubazi ubugwa hepatitis ombwire endware joni basa no kwita ni na myaka 5 ningi kumeta karenje endware ya hepatitis okuraguzwa kwayo kwetaga sente nyingi munonga echamani yes echamani wachebezo kamanyo kodi wamanya kumanyo kodi then itwenkabashaho grading aninga tukureba level eyogizrota eyuwizaramu wabo oyino burwiro then ekirungi government ya Uganda nayo katuretere mbazi washanga utakwebasa kugira ngo wazo mu private setting kufune mbazi ejo tubasa kurufaringa hirwaro irwa kubasa kufunamo ya government kufunamo mbazo itwenkabashaho ukumara kufikomu irwaro with those signs twamara gukora cyo bakwita history taking tukakucebera ebyo kumbuzo inemi yakenga hezirwe n'abana bangana niyo history yo ngugwashigaba Mrs Charity then tugaruka tucebera handa shanga ekine cyawo gizereta kizimbere numba muchurire wakwata ahanda umurujungu tujeta palpation upalpatinga ohorra ekine kizereta kizimbere after raising a suspicion ninga intekateka yawe obwe na n'ekintu warebere ngo mutogwa misho gegari yero
atetekateka yongera kugira uta utomuntu unasa kuba iniki hepatitis hati Sasa fikari yero kanjanga aho nimba nakirarire ngorundi. ino bwo kushanga kurigira imbere yitu ukweta kushana ino kushanga umuntu all of the sudden ninga yamura kufuna indwara ne multiplying very fast. So natwachebera tukashanga gukene cyawe cyagaza imbere ninga kizimbere kuko tine mishoga ga change ntukusinduka umurabo ninga bacheberesha gama yawe. Tukora test yeba kweta hepatitis B surface antigen test. Otaferwa mama nukokusana mukubana agira omisuka naza kuza kwetonda na buli kimwe kyono kureka nkakire yasukubana iwakande chito chikoka kandi zukabura kubana arebo mwana we nana izuka omusayibu ya jimiso nukureka na asesha abukureka ngumwana we jimiso nukureka na kwakina akora utaka ke bakandi zukomnyaro wanje mari kujanti activist ni hinda buri saha emone chweka zo mwabaza wa jimiso kantandika kuri jimonoka izuka ni zuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kanu ni VJ Rama the fantastic mafra story kwa ntuma kane mbera buri kimwe kyono kwa ukozere bati echibi ukora polisi no jimiso nukaka no njya kureka unotina munyana wanje ningamanti echitunjwe choka akotone kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ni that oh emazaz guilty Uganda mwedebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka Erizowa ni hagarika nkaburijo okubagabira sente emtaro 50. Who is the winner? Hey, who is the winner of today? Mtenda kureba omuhanguzi wito emtaro 50 tonight. Winner. Hello. Hey, How are you? Ompurire. Hey, amazina gawe sebo wamanya? Muhanguzi Jesta Soria TV. Hey, Ogundi Razak Banks. Nyedakutwaro mjishogo okugambira ngo niwe muhanguzi witu wo mitwaro 50 eshaheji kuruga TV West. Yo. Justoni. Message wajireba. Orinkahi? Kashakambarara. Siga odewa Arsenal. Arsenal Jew. Ngweno tarindaho terasta bibira 38 star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bwa hati akarone kagambwaho buri hamwe.
empaka zo kuronda muhinji arakizayo omu Uganda ziryaha oramanya muhinji ningo mulisa arongera mutinda amusharuro ye alejumbera mu kuhangahanga akaleta empinduke ndunje mu bantu obu nibwo bwire bwo kumutorana niyo vision akwatanise na embassy ya Netherlands nabo barakolengana nabo eriera rongora enkora birungi omuryo buhinji no bulisa nekyemba gwiguga necyasirinje miliyoni 150 hamwe n'uruzinduko buri kimwe cyona cyashurigwe okuza Netherlands habwa abahinji n'abalisi 13 abarabembera bando mu mpaka eza Best Farmers Awards okumutorana leta baruha hari office yona ya Vision Group omwihanga ninga sindika SMS Uganda's Best Farmers ote izina ryeye enamba yesimu yeye oyohereza ari 9338 abahinji n'abalisa nimwe murabasa kwetorana zishajishwe DFCU Bank KLM Royal Dutch Airlines na Caudice okulongora abalisa n'abahinji abaleta empinda hinuka mu Uganda. TV West Nehinda aho bari wacirinitwe on program ya sisimuka tukusima mnonga kandi umuhereza wawe ucine Jemima Ayebare akasheshekerizo batwatungo mucyakutayisa abajenyi kuruga omuri Nyakayo Josako bundo twire no chura to kumanya products na services zibine obungo mucyagwawe kongera kumanya Nyakayo Josako nekorachi kandi ari mucyogu beyanjire then tumze mu mission program ya sisi. Webare mnongo mutebekansa program kandi nashemerwa kushanga gundo mrundi ndifokushaba Emmanuel ninkuranka head of marketing wa Nyakayo Josako. Webare mutebekansa mazina ni Philip Kansime kandi general manager wa Nyakayo Josako. Nyakayo Josako ni jakantandike na manager Nyakayo Josako numukora cyenyine services zanyu nze. Nyakayo Josako turembeza okwereza obuhereza abantu kwatina na sente namuna no butari mu sente kuba supporting mu kubasomesa kandi mu bwa sente twine products nyingi munonga student to somesa abantu bitu mwana agriculture development business namuna neze non financial katwe yambe Nyakayo tuyambe scheme itwaretira abantu abo kusasura umutwaro buri mwaka kandi yafika ukigwereza tukamuheza miliyoni 2 ezo junior twasa kweta non financial twine muna self water and sanitation twatayo buyonjo kugira ngo abantu base kumbekera toilet sig tubase kubagura gatazi byona bitamburo mbutandaro burungi ezo nzo aha muco buhereza obutwereza abantu kandi tweza rona nanguna na okurenga miliyoni 200 because abinje batemba tumanyira miliyoni 10 konko bwa hati tweza sente zukurenga miliyoni 200 kandi ombero 2 byonka. Alright, Emma umutwe yakubari yo kwera kwenda kwegita Nyakayo Josako nakoraje. Wabare mnonga maybe chinkubasa kubanza na henda mno kugira ngo so far western region yona tujikavaringa twine branches kanyire twine branches naho mutawuni twine ahashungira na Post Bank ahasaha actually next Post Bank one ahashungira na umeme kandi aditi then tugaga tugira branch umuruti twine branch harimo mayiro mushajo gwa kabare junior head office yitu twine tajiri ya chwamba ono temba mwizi kandi tugira itaji umurintungamo chitwe tugaraka tujana rubare na gurukuza kabare echo nchumasa nguntungamo twine branches ibiri rugaga erukushanga muri Sinjiro hamwe na Chiyenje eri muri Kashumba stili ni Sinjiro kugira ngo okwe abantu bona bashira amataji gituma basa kutunga uheza bwitu nekindi ntugirangu no basa kutwicerera abwa twine nkora ya mobile banking umuntu nabasa kutekaho ninga he senteze arukorese sumuye ningashi a downloading app twine application just was a Play Stores no downloading no teka Nyakayo Josako no gireba nko ku downloading WhatsApp na apps ezindi oba no giteka sumu yawe kuyamba kutekaho okuyaho sente ku checking balance kureba statement ntwenda ngo umuntu areke kutamuna transport ari kwija bank kandi ari kubasa kutunga obuhereza bona okurabiromuka maybe kimwe kitwine ku bantu gambaho no kugira ngo bwirobo ito tukagira ngo umuntu yabikanitwe tukumushara yanataho sente tukumushara yanaziyaho tukumushara buri kwezi ico ncumanisa ngo sente zihenze gumanko kuziri na yaba nayihayo tubara kumucharging so ncumanisa ngo empereza zitu ninunje munonga kandi abantu bineshonga mpango yo kubasa kutwegitaho kubasa kuba members bitu.
Alright, ekibuuzo omuntu yakwariyo kwari kwenda kwegita aharimwe nakora ki nengasheme kuba yeneki. Of course nkatwene kuturi ntumanya ngo umuntu yakwigura account mu banka ine kuba nendanga muntu kungana inchira kurenga kugira ngo gutire ndanga muntu akoreki nico kibuzo ki young people kugira kubuza iwo tine ndanga muntu no basa kubona driving permit or a passport ningo in let's say voter location slip akakonjika karuru ningashibyo nakubira areme of nebara ya LC1 eco nchibacu masa ngo ibintu bihamya ngo uri umutuze we cyangwa eco na no bushani then byasigara just ne sentence munonga account opening fee tukagicendeza erya mutwaro gumone cweka meaning ne very free no gusura umugabo go mutwaro na just stationary y'itano oba member otani ko bikanito for example tindukoresho ngabwe enchi otakabire member wanyakayejo kanentekateka ngo bon maybe this time turi activity agent partners wechin hero maybe manager na basa kubona we yakigambo ho munonga from the strategic direction abwenchi tukwatanzani mu mbiro. Alright, manager nanyenda utakagambira ari eco ekintu cha loan interest rate yanyu erieta ne basa kufavoringa umunyayuganda waburijo umuntu waburijo ninga. Interest rate yitu ebonire kimwe munonga nyesigangu turubamwe ahibine interest rate nunje kandi no bwatu twongera kugirebamo kugira ngo ibase kuganyira umuntu hansi because our focus ti magoba our focus no nenkurakwana y'abantu abitambwire nabo kandi wakora interest rate yate kusinga yo kubanungi eriya 2% reducing kandi ngo kuna nagambire tiyo twongera kugicendeza kugira ngo umuntu waburiza yongere ganyirwa muri nyakayejo kandi nawe yatwara roni agesimisezanemo ari ezo ronzi twine mu kasefota ejejo no wasajufunda aha 2% reducing twine mu za school fees twine mu za na some of the products zindi ezabantu bakosa kwiza baketwara amagoba make munonga so ari abantu au members banyakayejo atine interest rate atishira namuna nezi nazo ntuganira kandi ari kwenda gura mu shares ntwicirizwa twine kuba twine ki na ndashobora nshonge ari kwenda gura mu shares abuntu bakira kimwe obano ndeza billion emwe no sa kwizogura mu shares because age institution ariyo ne kurakurana kandi y'abantu bari mbaganyurwa amherwa umwaka ntu gaba dividends nambona umwakogu members mbasa testifyinga tubahira kasente karungi munonga abantu bashemerwa kandi tekateka ngo abarayongere gura mushayazi baza kongera kushemerwa na nyakayejo so ntwetari abona abo kwetaga kugura mushayazi nanguna na fixed deposit rate yitu nayo ni nungi ari abine sente izo kwasa kubika nitu up to 15%. Okay, alright. Nindo budacheka bwite buri muntu bwayo nimanya muri omwe mba sponsors bamani habwe kinhiro okwamushanje ko hace kwikabwa kimwe kanyakayejo sako mwashaze mu kugira mutwatireho twanditebekanisa ekinhiro citu. Nibagira ngo ngari ibiri no kunabisana akora igendo ruturutwire hamwe wakora no mwako gwahwire tukatwine vision group program ni yemwe kandi tubase kutambura hamwe bawasa kutusiya itakubasa kwika nimbasa kugira ngo minira karahango hamwe itakubasa kutambana bigere kwika nimbasa kwikayo ninyesigangu ahimwe atusangire tubase kutambura urugendo institution yakurakurana institution yamanywa so no mundo gutugizere ngo tukabaza hare twine kutambura nimwe kandi nyesigangu nemyaka yo neri kwiza tusaguma tutambura nimwe na munongo mu program eje kinihiro ani kutekateka ngo tuganyirwemo maybe na vision group nayo yabasaganyirwamo akwandika mba members bitu kandi tubasa kubasya program zitu tukora kanyakayezo sako. Alright, tubasimira ari eco ema ubgambo bwa muhero nyene twari mu show gusima vision group generally that is Radio West na TV West abo rugendo rutambwire hamwe amazima nintekateka ngo muri 2019 ariko refuza abo kuba actually ngaku general manager yakigamba twena sharing aba clients abari kutwereze sente abuturi kwereze sente nibo muri kugamba nabo ningashi abo muri kwereza umukorabiro mu mpereza zanyu so echo ncumanisa ngo abantu abo twineshonga mpango yo kubasa kongera kubahereza ukubamanyisa na no ebikwatina nebyentunguka abo burunje bwo kutungura ecanga citu kandi je niyo vision yitu ya nkanyakayejo kugira ngo twena tubase kubantu tunguka hamwe ningashi united for prosperity na nebyo ninyenda kongera kusima abariyo bareba
kugira ngo umuntu kwiyakubara hiyaho uja kuncheza mushomere namba yesumu abuko abantu nibenda kuvuze vuzo bakubimbatera yesumu bakabuza inamba yanje yesumu 0 mushanju 8 ina 805 ina mukaga 0 najishoma mpora kugira ngo umuntu abe nabasa ku ugicenga nigashizo 784 805 460 Emmanuel Fokshaba, Head of Marketing Abanyakayejo Sako. Alright, wabare Emmanuel manager bugamba bwa muhero. Bubero bwa muhero nyo no kubanza kwebaza Vision Group, Radio West na TV West, abo rugendo rungi azinyakazo we not regulating kandi we promise to keep na this partnership. Gene kino kwebaza abantu banyakayejo abo hagizimwe bari kutagera kandi ntweta abataka joininga Nyakayejo Sako base kutujoininga tuhereza buhereza burungi namuna wafune bizu nabyo nturikiza wafune bizu bishera branch managers bitu baseganiya nabo nanguna head offices zituzera hari mushanju mbarakabare road not fikera kandi ntubasa kuyamba so takafune bizu bakafero kwe takatwara rona yo kakunyigo kahunama tukire tubaseganiya niyo ntubasa kuri schedulinga ntubasa kongera sente kandi ogumizemu na Nyakayejo then nyetaba ntubona kwiza kwigura accounts hamtu agumene chweka gonka na nombi eji program na umchinihiro pake kuza kwa mushanju ntakuba ntwakombyanga byanyu twataganise na Radio West na TV West namaraka muza kwa mugahura kongera kuba kohora kubasa kujoininga Nyakayejo kandi mukakozesa obuhereza bwayo mwe mujoininge tuyambe mutwara mu buri mwaka kandi utakateganisa family yawe waho horo botakiri babase kukwaturwa Nyakayejo Sako bari munongo mutebekana sare wabare Enteche nihiro twajubahire so mwe members bita barahura reciro cyaranga kiti bije tugashure hamwe tubase ku celebrating amwe birthday ya Radio West. Okay. Wabare munonga ejo yabere team ku rugo muri Nyakayejo Sako yiwe kwenda obuhereza burungi umukwatine na sente loan reka kugenda mbakafuna bakakuyendanga muntu okashango takiraramuka no yeshereka abo kuja loan ibakwirene kumane ya accumulatinga yesigabanya Nyakayejo Sako bina mataji okwetorori hangariyo naye namba bashomire no basa kugiteraho ogambe nabo hobebuzeho bakweze loan bakushomisa okora kikose kandi okabasa kugishashuraje program ya sisimka ekibune gendo misho wa hatikatizo mukahumuro kace kino muntu kuza mu misho na program mutakarwa Ombere kwije juba Orwa kabiri oshirago bano otamburo mu matown oshanga batembeye barukuguza apo obumwe apo imwe bagiguza shinjiro 15 konkora manyire ngo apejo nebasa kwera mu kibuga cyawe mwenu wabanonda kumanya ko bakubasa kuhinga apo okagingo mu kibuga cyawe no gwa kwaguriyo mutugumwe okabasa guha musente ziringanire kandi ntasya ya buri mwaka program major rwa kabiroro reketa kakufera ntuje kwatriyo muri Kigezi turukutayira hinji aba Kigezi barukutushoborera aha kuhinga apo na nemyanya eyesheme kubane hingwa apo zinichenda ono musiri ogutari kwena ngo mare izo botayikire cyo hazano za kushanga hati kwatirwa burugwire rusano ngoru rwaza mutagire ndutambura munonga apo wajihingaje
ukakinge omwaka gumwe n'icweka emyaka 2 notandika kuri pause kandi nabwe wale bagwina amani menji nobasa kugushara ahihi na branch eyo waleba etina mani munonga then guhwenka mani mbweno ninga kureguli mbweno tasha kujira amani go kuragura tora higuru munonga mweni yo choine kora rebe kang program age orwa kaberoru shahina zechiro buzimazima tia kufera twegiteho aha program yareba hindijire ahituru kubantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe kona beninde bantu kanite katika uza kushwera na habasa kubana nganko mwikuru aineke mani in expectations ezina rinyi kokana number 1 ekediyo kujya mushwe bomusheija okutina rahanga nitubantu tayayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda itu twatugamba rungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yayoruga. Yakuterog. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya ubu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabeno ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte baraberemu kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi to munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahina zechiro aha TV West Honga ukwenda kwanjira umuhereza umbyemizano utaferwa program yakadirisa biri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda o kwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda bigger, bolder and hotter than ever. Hello Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello Mr. Right season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esheri, and lead sponsor Chinatown. Hello Mr. Right season 3. Love, vibes, drama. No chimanya ngwendwara yo kushanyarara ninga shi stroke okwende kama gufa omugongo nibumwe habusasi oburu kuteganisa abantu bingi abuturu kutura nabo omucyanga cyitu ahabwe nshongejo Radio West TV West tukwatanise na physiotherapy clinic nutumanyisa abarwire n'abajanja b'abantu abino burwire obwo bwa stroke obuhende kibwa magufa amaraka omugongo hamwe n'abana batakuraje ngo nihija kubaho bujanja bwabusha free screening no kumuruzibwa ahirwara rya physiotherapy ebiri 12 kwa mukaga omwaka ogu aharboma plota 25 stroke 2 na mushanju abdara rubwa marod hey na university okura
kuragura nukwija kutarika shahi naza kasheshe okusiyesha 11 zo mwabazo nahija kuba hariho no kumuriza abantu abo bona abino buremezi bwo kushanyara okuhendeka n'abashemezi kwenda kumenya biri kukiraho tera noti mushanju 8 ashatu n'itanu nkaga nibi ninga noti mushanju n'itishatu 14 ashatu na mwene 88 ebi byonna nibikureterwa Physiotherapy Clinic bakwatanise na TV West hamwe na Radio West. Tabaruka y'umwana wito mukahumuro turi on program ya Sisimka cyo butunje charity nyine Jemima Ayebare kandi twijusya ngo aba Swift Initiatives Limited abantu bakora imyore ko muhangarite Uganda kandi this time around bariyo nibijaha umurembo rwambarara ebyo byo kweza na mukaga okweza kwa mukaga mpaka ebiro bitano kwa mushanju bakwa bakambikiro mu cyayi kaceka baturetire abanyamakorero menji abashubuzi benji abantu benji abaruko bano bashubure ibintu bitarumwe na bumwe okubasa kutisa omugisha gwo kugira ngo babitusiye hihi tubirebe tubimanye tubyetegereze kandi tubase no kubikoresha mu makagite biturahare tubase kubisiya hihi kandi bembugure sente za higurizo iyo biraba mbugure sente nce kandi no kutunga contacts za bari kubikora in any case washanga ngo nocetenga obeno manyaho kubasa kubashanga no kubaronda kandi utaka yeteka ho wenka teka mchara wawe teka mshisha wawe teka abana mama daddy na nabandi okubareto omwore kogu okureba ebatakarebaga as the name suggests omwore ko bija kwambarike bintu binji nyamishozo takarebaga ezo urano bagamba ezo kwanoreba hari mu documentary oja kwanozireba je live aho omuchayi kacheka abana bija kwabinaho kuzanda hinji mnonga let you see these children see you as their father wizoberio abana bazom bouncing castles swimming face painting n'ibindi binje birukwata abana reka abana bawo bakwesimse wizoba eryo kutahamuna kasente kace 12 zo mukuru rukume rw'umwana so kwatejecho otakarengwa amazoba go kutandika nebiro abana mukaga kwa mukaga mpaka bitano kwa mushanje kawa mwando hijima ni manyangu ngobwire burunji bwa family kubondinga at least nko mushija no mwakwana ukora hare ningo twirotine bwire bwa family no opportunity nunji yo kubondinga no mukazi abana bakazari abakazana ni mu mukagamba so bari ambaba bize hatari mu mbabiza mu babiza abana nababarebe tunomaka nako tunokareba siminga nkajikunda niyo mwameka kugambira kare konka torabifiro kandi uriya mutayiwe nakunda kuzana umupira nambwe mugorera kapira tukatomuka ibishe mucyara nyomvere ma tokakirebaga abana barari abarubize enjoying agaterere wabaciwe namwata atumukasigara kiri nko kucibire kitwire. Okay. And tureba muri vision yeri izoba tureba government yashara mu suspending national celebrations kandi chigambire permanent secretary wa Ministry of Health wa Ministry of Finance Dr. Ramadan Ngobi ari kugira ngo bwa hati bakabenu benda bacendeza expenditure yabo ka government nangwa as example bajina ngo mbire bwa covid no manyezi gatherings bakabazihireho ukashanga habaho ibironkebe bani Women's Day obani Heroes Day tureba president ya addressing abantu bace nko mu State House yabeta bitu bukaba broadcaster ha TVs na radio stations studies zimwe na zimwe azana bajangu akanu basevinga sente nyinji ngo hata bajangu kukora nko mukoro no manya je mukoro ne bane rotating ngo mu districts na districts ngo shanga bakosa enche munonga million
lukaga enche munonga chimanyisa nzibasa no kweyonje expenses Izi bakora zikushora direct enche munonga abo kanoza kujota izo ari amene ngo chitichiriho mushoze kandi wajango bwa hati amajita gaba those officials tabaga exactly nega card naza hari yanyu agenda exactly bakugira ngo bashoboza chango kandi hari umundi sectors zizakuboneza kosa as centers bari muntu bashoboza ombyentunguru ngeza science and technology nga oil industry dero yo oil ejo yo think mo baratandike no kugisima kugira ngo abanyayuganda buka twose tura oil industry batogunda abanyayuganda tubakachange kuchereza no busente buce bwo kutematema ukatoko toshanga ngo ejo pati abasa kutunga kishemereye. So this time around we think ngo cyatambara kityo kibasa kutwera kwata sente za rumwe kandi za hamwe kazohoreza umushiceka cyumwe zikagenda zikakora ningasho mu sector emwe zikagenda zikakora ikintu kikaba visible abo kandi shoroza sente nyingi konko mu kutematema bihitwa ataka sente kaceka kabura impact yikatayo konka ko kuzikwatara mu waje this na sto marwaro nko kunando mushana gamara kujati nyabwanje kabenye ndakureba bagura nka CT scanners omu government referral zone ezitwine omwihanga buri hiwa CT scanner ho na ebyo kuzaba kubanza kufurira bakakurondera emergency reka kutwara private usimanye bigira ki reka baniyo yaza oshanga ngo ebintu byagumana bihikayi. So ninteka ngo chakora nko kuba rukigamba baje mu centers bazikwate zigire kizabandamira then it will be a good deal for us. Twabantu egeragera nsana nabatahi bitu aba Tanzania former president wafire aho Murombo Businji hakuza kuzaho suluhu nuko yabachitwarize those public holidays washed away we ifenes singa kabazi azibinjire kimwe completely and also kitwe twa suspending amuchonga onka wakazi hiro kimwe completely izoba rikanke ryoshanga ngumine kwa mukirininga nkihanga ryanyu mwena buriyo mwa kwatekereza ababizo jwara grave zojera mukore mirimo oreba ngo hagire mpinduke yabaho kandi kutari kuja mu kwata sente mwazita mu direct. So twayegerezemo mu covid aho twaro kutwentu bikorera hari yahantinde kandi abantu bakabira kandi bakabyiciriza muzeya akajyato mutarabaha ibirebi mwakumare nako abirana rumwe buryo munju bakakora and how about nanama kuko wagamba amahanga gande nturena no mu South Sudan bimanya ngo ba celebrating Independence Day chikweta gisata bakubikora echiko president ku addressing a nation akabise irizo ni Independence Day echineki chikakora to government tugeze gukora eki ukashanga ejo nayo celebration ya agenda but ntureba Uganda turi spending twine Women's Day twine Heroes Day aiturugambira Mothers Day or kashato runtureba government suspending jere abo kubarkaho kwendwara ya Ebola but still nchumanyisa no baza ku celebrating but omukanya kace bitu ni 20 baza ku celebrating locally tite kwambu oshange Anchigendera chabona wenda ba reducing sente chikabe chiri chirunji as sente zamwe wajangu wenda ku savinga kandi hatubazikose umuringo murungi anya celebration yanjero kare niyo kugira ngo nakora ha mu nkaha urire riba standards shangeze runungi urire umushara gwanje mbe ni manyangu n'umurungi rwingana guti bayiza kutemaho nisigazaho kitina hikomuka abana nimbagurure nkoko burusande bamanyangu ndishebo ndi nyinabo nshashura fizi ehika kana nembazo marwar reriyo umwana yaza yakaraguza akagaruka batanshabire sente nyingi hatiyo nimbandi nkari yo celebration amagara nimbandi yo nintura amagara amarungi konka washanga ngo oriyo nondonda mu sente nyingi zo mushoro bena hamherwa izoba okazukwato kazurundo mu rizoberi izoba rumwe kuno yakasenta kumukumpa nko mushara tikarukumara mwagaruka mwaka kurata mwakatemaho ahabo kwa mwenda gukora rebade abo kwa mwenda kuzo mu Women's Day oburire mwakabona mbantu binji amazoba minji yo mwakagona kumwaza kuzuburundana mwazikwata mwaziteka mu kinizoba eryo rumwe mwazosya uri yaraho ni mbandi nitwega mu mahanga agene celebrations nyinji abo ko kwakagire tubatwine liberation day twine Mothers Day twine Women's Day twine Heroes Day twine Independence Day
Labor Day. Day. So imagine ebintu nke General Homes Day. Nejo yanyeba. So njumaisa neka celebrations nkikuma mwaka. Ikumi twantu shohoze chiche munonga nka billion emwe yale. Ezo nziba ziri sente nyingi. Oborugano no mukoro nkogwe otambuze bigere orugutoro rumuntu otamburaho accidents ziri muziba habo kujya ryo mu mbera mbi ebintu nkebyo. So nanye ninchirizana nacho sente ngundi kuba kuzi channelinga bakazikosa ebe byentunguka twaza korena magamba industrialization cottage industries obundi bakasupportinga obuhinji n'oburisa enguto zitu amararo gitu hari ebyare bitine mizi ebintu nkebyo bundi ezo sente bazitayo zibasa kuyamba umunya-Uganda. Kwiyaho bare yanje nk'umunya Uganda eje yindi kumanya wadeturangirire ngo kisanjane cyane cyo kurwanya corruption ikifuteka ngo somehow tubasa kugezaho konka nomanya amageza gutuye n'abanya-Uganda ngingane yiwakasheshera ntuza kucinge mahanda direct eyo kurira mwenguzi eyo kurura ngo umuntu baba binehore bade bamuhereza miliyoni rukaga zo gukoresa yakosa 200 izindi maganana zahwero myanya y'engaro baronda accountability yaho nayite ijuireje uwazi korise twarondo cyo kumukorera cyabura twagira mwamwesasere so ati nsa kuyahore bade for example urire tuyeho Independence Day tuyeho Women's Day hato shangengu obu twazihaho omisho gabantu twakireba ngo nanka ko bamuhire miliyoni rukaga izoberyo zabura konka kuzaheza kusigara kuri yo munshaho when shall we remember ngo sentence tine kwanturonda accountability yazo ntumanyisa ngo mitoyite neza ntikorugamo sagwa tachijuka tine occasion nebire yo kugira ngo tuze kubuririza ngo izobere bikagenda bita so hate sente zona zigenda zikwatwa abarukweyeta ngo barwanisa corruption kuri yaha mutwe ushange sente still bazikoresa ibintu bitakuyamba abanya-Uganda tinde zibuza ahabo kwatinde cijuka namazi mecho bagamba but twosire to encouraging ngo departments za government zibe transparent transparency ezo documents haro avenues ziwakubasa kuziya bakwereke nkora yaza but nko kuwagamba niyo wari y'abanya-Uganda nobu bakubara kuzikoresa yitu abanya-Uganda takaja ndiyo wa South Africa China ni bashanga twazikozesa nazo zitaruho okebuzo tsente zikazankaya webarenyo mustamwe bizimbe za South Africa mombeke bizimbe za America muri za London muri nkahi tuzaha tutumantura muri nkabaryaha when actually you are not here kemere ndebo ba ministers abaronzirwe kuba ba ministers aha bakubatera mwibye naba kugira ngo some of them are not Ugandan citizens gemya obwiro bwinje barukuriya families rukuriya bana mbashomera kuriya bucyo rukuriya how will they get bothered about what is happening with us so zakushango shangangu oburubwenguzi ntubasa kubwihaha hamutwe konka kuri yo munda ushange yino kuturiyo ntobikora so tinku manye cyarachukura trize akanyona jeme mama tugine konke cyo tsanjo kutandikire shamuze ekintu cya corruption akitira man minji turiyo mbyo kutandika ikamanyiriza kwikaga tyoko kanye bukampa mingu niko kubera gumiza amabuka nisasi banko muntara benazana no mukasente ko munyayikana aho kana renshongeze it's a chain hatu washang president are serious ubundi CDF are serious ubundi nka prime minister are serious then abasigara haho aba bakurataho baheza kwekora mu murimo ukashanga ngo nariye 15 twibe 15 nori yaho 10 ndisha yaho 10 nyowe karisha chebe mbira nariya 12 then 10 narwo twarisharinzira hagati yaho twarihereza baba abastwariro mbanka unaziro wa boda kazi ntwaro mka rerererere inozga weraho ejo chain no yija ojo breaking water no bora biyo kuri yahiguro serious nda kurwanisa oburwenguzi so ahitwahereza kutorana ba member ba parliament ba ministers na nabandi bo barorede nkoku mukuru wihangari bo nibija kuba serious nko CDF
ari kuchenda so tingwenda ngo teka ngo turi serious shaheji tutakarebera abo turunzire okubarije ko actinga process abo kanoro umuntu noteka umuntu wawe kutekere bigere umunyayiganda niwe yibire kamere rukwata abashuma yabura nayo so umushuma na kamera bona tina kibarebe so tinkumanya really konka nyina masikongo ahari abanyayiganda batero kundi hangari yabo kandi abo mfuteka ngo nanye mbarumu je manu wenta ketegerize je konka inza kongera kumucondoza aho mpora twazo akona corruption so mutemwa mani murondabo aba mukumanya ngo they cannot accept any nonsense amukwata no kurwanisa corruption sakuyoza rebade za independence day esente tugarike tuzikorese ebizimbe tubyombe ko mu South Africa na za Rwanda nakugambira batsi Junior Shonga sayitugambira aho bundi urine kucumanya mbu ebinte bukwatine na national events obwa hati be suspended the kind of course ninjabo kugendana mugongo mukacumanya kare obwa hati numuza kwa mutakuza yoro akashatu niyo matters day to wasa ku celebrating abona ho rigendo mukanisa umukerezia oshave tugumze mu omisho tukave twenda gumza mu nekiganire ki konka bweshaha mazima tukagumiza mu program ya berisisi muka katuzo mukahumuro kacemza ibisisi na muna ija kubashemeza oxygen shaha ishatu zenyine mutakarwa